Tutasoma neno la Mungu katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura 7, tutasoma ule mstari wake wa 9. Kumbukumbu la Torati 7:9 inasema hivi: mjue basi ya kuwa Bwana Mungu wako yeye ni Mungu mwaminifu, anayeshika agano na rehema pamoja nao wanaompenda na kushika amri zake katika vizazi 1000. Ni neno la Bwana. Naweza kushangilia neno la Mungu. Kupitia usomi huu tutakuwa na kichwa cha somo ambacho kinasema kushika agano na Mungu. Tutajifunza juu ya kushika agano na Mungu ili tuweze kuepuka kisasi cha Mungu. Musa akiwa katika bonde la Moabu, ngambo ya Yordani, akakusanya wana wa Israeli mbele ya kuingia katika nchi ya ahadi. Akaanza kuwakumbusha, sababu kitabu ya Kumbukumbu maana yake kukumbuka. Akaanza kuwakumbusha maneno yote waliyasikia, kama vile agano na Mungu na sheria za Mungu. Musa anaambia wana wa Israeli, mtakapofika katika nchi yenu ya ahadi, Bwana atakapowaingiza katika ile nchi, mnakutana haya makabila 7, makabila kubwa ambazo ni Muhiti, muko Mgirgashi, Mwamori na Mkanani na Mperezi na Muhivi na Myebusi na mataifa. Biblia inasema na mataifa 7 haya yenye nguvu kuliko nyinyi, msiogope kwanza. Mungu anawaambia wasiogope, wasianze kujiswali mengi, labda hatutaweza kwa sababu tuko wachache, hatuna vifao. Msiogope kwa sababu Mungu iko pamoja nanyi. Lakini msifanye agano na wao. Msifanye agano na wao kusema nyinyi msiowe kwao, wana zenu vijana wenu wasiwaowee, na nyinyi pia msioweshe mabinti zenu kwao. Sababu gani? Mkiowesha watoto wenu kwao na mabinti zenu wakiolewa kwao, hawa watoto wao watawafunza watoto wenu kuniacha mimi, wanaanza kuabudu miungu, na hapo hasira yangu mimi Mungu itawaka juu yenu na nitawaangamiza. Lakini mtakapoingia katika ile nchi, muharibu kabisa madhabahu yao ya miungu, sanamu zao mchome, mashera zao mzivunje. Musa iko anaambia wana wa Israeli, mjue ya kwamba Mungu wenu ni mwaminifu kwa mambo yake, na mjue umuhimu wa kushika maagizo ya Mungu. Bwana atusaidie kanisa. Agano katika Biblia ni alama ya upendo, ya masikilizano kati ya Mungu na taifa lake Israeli. Upendo ya Mungu kwa taifa lake Israeli. Mungu anasema na Israeli, anawaambia, sikuwachagua kwa sababu muko nguvu wala muko baspesiale sana, lakini nimewachagua sababu ya upendo yangu kwenu. Ndio maana mie Mungu niliwachagua, na pili nimewachagua kusudi mimi nitimize agano langu kwa Ibrahimu wazazi wenu niliowaapia. Bwana atusaidie kanisa. Agano. Mungu anapochagua mtu, Biblia inasema Mungu anachagua mtu. Iko katika kitabu ya Yeremia sura 1, ukisoma utasikia Mungu iko anasema na Yeremia, nilikuchagua kabla haujaumbika, nimekufanya nabii, nabii wa taifa langu. Mungu anachagua mtu. Na kuko hatua ya pili, iko katika Samueli wa kwanza sura 3 mstari wa 7, inasema Mungu anaita Samueli kwa sababu Samueli alikuwa bado hamjui Mungu. Bwana tusaidie sana. Mungu anakuchagua, anakuweka kando, anasema huyu ni wangu. Hatua ya pili, Mungu atakuita akuambie sasa vyenye utafanya.
Katika ile kitabu ya Samueli wa kwanza 3:7 Mungu anamwambia Samueli, nililapia kohani Eli ya kwamba ukohani haitatokaka munyumba yake. Lakini kwa sababu Eli hakuchua kuwakataza watoto wake, kuwaziwiza, amewaacha watoto wake wamefanya yaliyo machafuko katika hekalu langu. Kwa hiyo tangia leo mimi na shanje maneno. Eli hatakuwa tena kohani, na mkizazi ya Eli hakutakuwa nini? Hakutakuwa kohani. Ni kusema Mungu amevunja agano na Eli na ameanza agano na nani? Na Samueli. Kanisa tuko humu? Mungu amevunja agano na Eli, amefanya agano na nani? Na Samueli. Bwana atusaidie sana. Agano maana yake nini? Agano ni makubaliano ya Mungu na mwanadamu. Sababu agano inaweza kufanyika katikati ya mtu na mtu, na inaweza kufanyika katikati ya Mungu na mwanadamu. Amen, amen. Amen, amen. Tunafanyaka agano kanisani, tunalapiana, tunasema nitakuwa mwaminifu mbele yako, na mumashi wanasema nitakakuhemukira, nitakutii, nitakupenda. Lakini tukiangalia vizuri ile agano wakati mwingine hatuiheshimii. Katika kitabu ya Mwanzo 3 kianza kwa 15 mstari wa 16 utasikia Mungu yuko anaambia mwanamke atatii. Lakini wamama mnajua sike tunakuwa tunatii. Sijui agano hili. Bwana asifiwe. Unalapa unasema nitakuwa mwaminifu. Mwaminifu manake nini? Manake yote umekubali utafanya nini? Utaitimiza. Bwana akikwambia leo usitoke hapa, usitoke. Bwana akikwambia uende uze sambaza, usiuze samaki. Bwana akikwambia sipendi kwenda natoka hapa, sipendi buyuwai, usipendi buyuwai. Sasa uulize mwenzako mwiko pembeni yako, sisi ndio vile tunafanyaka. Si Bwana anaweza kukuambia kwanza nimejisikia natoa hii television, na mwambia iko television yako ni television ya jamaa. Itatolewa tena. Yesu uko mtiifu? Haleluya. Ndio vile Mungu anasema. Aseme mwanaume atafanya nini? Atakutawala. Na Wakorintho inasema yeye ni kichwa. Lakini si yeye, hatutembee vile maandiko inasema. Bwana atusaidie watoto wa Mungu. Kama Mungu anataka kutumika na mtu, kama Mungu anataka ufanye kazi yake, anapaswa kufanya agano na wewe. Kama mtu akikwambia Mungu alimuita amtumikie, na wewe ulize yule mtu Mungu alikwambiaka nini? Uko pamoja? Sababu ile yenye Mungu alikwambia ndio masikilizano. Ile yenye Mungu anakuambia ndio itakusaidia mkazi ya Mungu. Ile yenye Mungu anakuambia ndio itakusaidia usimkosee Mungu. Haleluya. Lakini kama uliingia mkorani unakutana wenzako wanaimba mzuri na wewe unaimba, hauna agano. Kama unaingia muinjilisi wengine unakutana bako wanahubiri, unabarikiwa, unasema ni kazi nzuri, hauna agano. Huduma yoyote utaingia ndani na hauna agano na Mungu, kuitumika kwako vizuri itakuwa uzito. Utakuwa unaleta mihali. Nasema batoto siku habasikie bien, na nililamuka asubuhi nikakosa nani ndaachia batoto, na unasema kwanza bwanangu apendaki nitoke saa yote, utakuwa na maneno mengi. Lakini kama kweli uliitwa, Bwana amekupatia vyenye utafanya na kupatia mission, mnakubaliana na Mungu. Sasa unataza ifuko, utakuwa unakumbuka kama Bwana alifanya nini? Bwana alisema. Ndio maana uniulizie mwenzako, Mungu alikuambiaka nini? Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Agano ni kitu kikubwa sana. Katika kitabu ya Mwanzo 17, mstari wake ukisoma mstari wa kwanza mpaka unajua kusaba, utasikia Mungu iko anafanya agano na Abrahamu. Anamwambia Abrahamu, utembee mbele zangu uwe mkamilifu. Unaweza kukamilika maana yake ni kukamilika, iko masansa za kukomala. Mwenye mata kuona aone kama umekomala. Ndio uko unafanya aone kama ni vya watu wakubwa. Njoo kukamilika. Bwana asaidie sana. Na Ibrahimu anakamilika mkitabu cha Mwanzo 22 ukianza mstari wa 9. Pale kwenye anakubali kutoa Isaka. Ibrahimu akapanda ngazi,
akaingia mcour de grand. Sababu gani? Sababu amefanya kitu ya kutikisa moyo wa nani? Wa Mungu. Kanisa, Bwana atusaidie sana. Mungu anamwambia Ibrahimu, uwe mkamilifu, utembee mbele zangu, uwe mkamilifu, kwa maana mimi ni Mungu mwenye enzi kubwa. Nitafanya agano na wewe, nalo ni agano la milele. Wewe utakuwa baba wa mataifa mengi, na wafalme watatoka katika kiuno chako. Lakini kusudi Ibrahimu afikie ile maneno, Mungu amewahi kumwambia awe nani? Akamilike. Bwana atusaidie sana. Hauwezi kutembea na Mungu na haukamiliki. Mungu ni grand. Hauwezi kutembea na Mungu na hauko grand. Kila venye Mungu anatembeaka nabo banapitaka mu maepreve. Bwana anawapitisha mu vipimo. Bahakikishe kwamba wamekamilika, wamekomaa. Bwana atusaidie sana kanisa. Mungu atafanya agano na wewe, au Mungu alifanya agano na wewe, au Mungu alishakafanya agano na wewe, au Mungu hayafanyaka agano. Kama Mungu hajafanya agano na wewe, ndio utumike, lakini umwambie Mungu, niko tayari kutumika, lakini Baba uniambie nitafanya nini. Amina. Mwanzo kitabu ya Kutoka sura 3, ukianza kusoma tangia mstari wa kwanza kushuka, utasikia Mungu yuko anamwambia, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Nimekuita nikutume Misri sababu nimesikia kilio ya watu wangu, mateso wako wanapitia ndani. Sasa mimi nakuita kusudi ufanye nini? Uende uwatoshe kule Misri. Bwana tusaidie sana. Unaona kama ile neno na krema mazungumzo. Kama Mungu anakuita, mtazungumza. Mungu ni mzazi, anazungumzaka. Amen, amen. Mungu haiko bubu kama vile tunawazia hapa. Sasa Musa akamwambia papa, kama nitaenda Misri, kwanza mie ni nani kusudi niende nitoshe batu Misri? Jua nini Musa anasema? Anasema ninajua ugumu ya wana wa Israeli, wa Ibrania wako kule, najua ugumu ya mioyo yao, lakini pia mimi najua Farao mzuri. Bwana tusaidie sana. Na Mungu akaanza kujidhihirisha kwake, kumuonesha kwamba yeye ni Mungu ambaye amemtuma. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie kanisa. Kutunza au kushika agano lako na Mungu litakusaidia hata ukipita katika zoruba, hata ukipita katika majaribu, hata ukipita katika vita, hata ukipita katika kukataliwa. Kushika agano lako na Mungu wako, Mungu mwenye alikuita. Unajua kama unafanya conversion na Mungu, amen, sasa uko unatumika kazi ya Mungu, sasa uko muwito yako Mungu alikuitia, haonake mwanadamu. Hameonaka kuko mwimbaji mwenye ndawapatia mfano, kwa mwimbaji wanaweza kurudisha siku ya repetition, anarudia anasema anaenda mkazi yake. Na huko mwingine wakimrudisha na ikala mbele ya mlango mpaka saa korale naishi. Hameonaka ile jambo. Ni kusema ya kwamba Mungu akikuita anafanya agano na wewe, lile agano litakusaidia kujua namna ya kutembea na Mungu. Amen, amen. Ni kusema hata ukutanane na zoruba na vibambazi na majaribu, utajua kwamba ni Mungu alifanya nini? Mungu aliniita. Bwana atusaidie kanisa. Na itakutia nguvu, sababu hautaona mwanadamu, hautaona majaribu, hautaona hiki na hiki, lakini utaona yule ambaye alikuita. Namna gani basi tunaweza kujiepusha na ile kisasi ya Mungu? Tunaweza tu kujiepusha na kisasi ya Mungu kwa kushika ile agano la Mungu na amri zake. Sasa ulize mwenzako, eske kweli ile agano tunaishika? Amen, amen. Hii mafundisho labda kuko mwenye inaweza kuwa nguvu kwa sababu sasa tunasema vya agano. Sio agano mumashi wanitaka. Chiragani, chiragani. Bwana atusaidie sana. Chiragane iko makubaliano na Mungu. Iko sasa vile mnasinye kontra na Mungu. Iko sasa vile mko mnasikia banenda kusinye maako. Amen, amen. Ni kusema ya kwamba Mungu hata kuita kwa bure, hata kuita na hakuna kenye utafanya. Sasa Mungu anakuita kusudi ufanye kazi, maana yake ni kusema Mungu ameona ile kazi ndani yako. Kama ni kutoa, Mungu ameiona ndani yako. Kama ni kuimba, Mungu alishaiona ndani yako. Kama ni uombaji, Mungu alishaona uko muombaji. Sasa lakini kinahitajika pale ni utayari.
Amen. Sababu Mungu anaweza kuiona ndani yako, lakini hauna ile utayari. Haleluya. Unasema mie vraiment ni madistraction tu, mie niko mchuruzi, sitaweza hivi, labda mashamba, kazi mbalimbali unaleta visababu, lakini Mungu mwenye alikuita alishaona ile kazi ndani yako. Ninaomba utayari yako na kukubali kuifanya. Kwa sababu ukikatala kuifanya, wakati mwingine ukikatala kuifanya, Mungu anakuacha, lakini pamoja na kukuacha utakuwa umepoteza mambo mengi. Amen. Na kama Mungu akikuacha, uko na bahati mbaya. Pamoja na ile bahati mbaya, na kuko wengine wenye wanaweza katala, Mungu anakuitikisha kwa mema na kwa shari. Unagonjwa, labda mtoto anakufa, kama ulikuwa mama labda bwana anakufa mwenye ulikuwa unasema sababu, kama ni biashara vinaomba kusudi ufanye nini? Ufanye kazi ya Mungu. Sasa ni bahati basi kufanya kazi ya Mungu naisha kukupiga. Hakuna mwanaume mwanaweza penda mwanamke ampende tu alisharinga. Ndio ulimchumbia yake iko na miaka 18 na kukatala. Sana eneza transeka anaona basi hakuna namna nyingine anakuitika. Na wewe utakuwa nasema yeye alinitikaka tu juu ya kukosewa, mimi hakukuwa ananipenda. Bongo kweli. Na Mungu naye wakati anakuita umtumikie, unakatala, unaleta visababu, anapiga kazi na hombo, unafanya moyo mgumu, anapiga bwana anakufa, unafanya moyo mgumu, anapiga watoto yako mbili wanakufa, unafanya moyo mgumu, na wewe anakuvunja mgulu, shaba jumbe wanagaa kwa amena, kukufa utakufa kama hautiki. Unaitika. Ujue confiance mwa ile kutumishi haitakuwa, kwa sababu kuna kukokota sawa vile mbuzi. Sababu ulipoje kutumikia Mungu kwa moyo. Haleluya. Haleluya. Ndio vile katika Injili ya Yesu Kristo kama vile Mathayo anaandika, anasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Haleluya. Maana Mungu anakamata nafasi ya kwanza, haiko mtoto na haiko bibi. Mungu anakamata nafasi ya kwanza. Mroho yako, mkazi, nguvu zako, Mungu wa kwanza. Uhakikishe kwanza ndio kipawa mbele. Amen, amen. Kufranga yako, Mungu akwe kipawa mbele. Njoo kile Mungu anataka kabila. Bwana atusaidie sana. Tumesema basi namna gani? Ile ya kusema tulikuwa kudefinition ya kusema juu ya agano katika Biblia ni nini? Utasoma Waebrania 10:16. Mungu anasema ataandika sheria zake, agano lake atalitia katika mioyo yetu na katika akili zetu. Manake inakuwa sawa vile kashe. Ndio vile inasema. Na hapa kwenye tunasema Kutoka, hapa tunasema namna gani basi tumtumikia Mungu wala utajiepusha na kisasi cha Mungu namna gani? Tumesema ni kushika agano la Mungu na pia tunatii amri zake. Pale kabisa utakuwa umejiepusha. Mbalimbali na ile inaandikwa katika kitabu ya Kutoka 19:5. Mbalimbali na ile utaanza vita na Mungu, wala hawezi kushinda Mungu. Haleluya. Eske unajua kama kuko mtu anaweza kutumikia Mungu anatumikia na shetani na hayuo? Bwana tusaidie sana. Kwa sababu kila mtu mwenye anakatala kutii sauti ya Mungu ni mpinzani wa Mungu. Na ule mpinzani wa Mungu banamuitaka Antikristo. Tuko pamoja? Kama Bwana anasema na ni Bwana wa mbinguni ndio anasema, unakatala kutii, umekuwa opoza. Bila kujua, unakuwa unatumikia shetani na haujui. Haleluya. Banakuambia fanya hivi, unakatala. Mungu anakufunulia hata kwa ndoto, unakatala. Lakini unasema uko mtumishi, ni uko mpinzani, haujui. Bwana usaidie sana. Unajua Adamu na Eva wamefanya dhambi gani? Huko watu wengi wanadhani akasema ni sababu alikula tu. Bwana usaidie sana. Adamu na Eva dhambi walifanya, balitamani wajiongoze wao wenyewe, wakakatala kuongozwa na Mungu. Balisikia maneno ya shetani, bakakatala maneno ya Mungu. Ndio dhambi, bakatii sauti ya shetani. Ndio dhambi walifanya. Walitamani wajiongoze wao wenyewe, bakakatala uongozi wa nani? Wa Mungu. Mungu naye akasema, mimi mmekatala mimi nisibaongoze, mnitokee. Shalom. Shalom. Nani atasoma ile 19:5? Kutoka 19:5. Nani atatusomea basi?
ya kitabu ya Kutoka inasema nini? Maintenant, si vous m'obéissez, ndio, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Bien que toute la terre m'appartienne. Amen. Acha nisome Kiswahili hapa. Amena. Kwa hivi basi, kama kweli mtasikia sauti yangu na kuchunga agano langu, halafu mtakuwa mali yangu wenyewe kuliko mataifa yote, maana dunia nzima ni yangu, ni neno la Bwana. Sasa unaikala kwa ile kiti, usiwaze kama unaikala kikawaida, sababu kwa wengi wangelitaka waingie mimi hawakuingia. Mimi na kwa mtu mwenye anataka kupatia condition na kwambia ana manguo ya kuvala, kisha unamuuzia manguo na viatu, anakuambia ana, unamupa kusudi akiku kanisa, na kisha anakuambia sina transport, unamupa na transport, na kesho asubuhi anakuambia sema nilipata wageni ya maana nikaona kuna kisiri. Manake kukuya humu ye kwanza ni hatua, ni neema kutoka kwa Mungu. Amen. Wala usikamate kawaida. Haleluya. Amen. Bwana anaambia Israeli, Mungu anaambia Israeli, ikiwa mutatii sauti yangu na kuchunga agano yangu na kutimiza amri zangu, aseme pale ndio mutakuwa tunu. Manake mutakuwa safi kuliko mataifa mengine. Manake kinaweza kutufanya sisi tukue speciale kwa wengine ni kutunza agano lako na Mungu na kushika amri za Mungu. Ile tu ndio kutofautisha. Juu ukipita kule munjia, nyibote mko watu. Nyibote mnakulaka. Biebele bapagani banafanyaka na wao niza kubifanya. Lakini bakichuruza ndio niza churuza. Meke kitu kutofautisha na bale bapagani ni agano yako na Mungu wako na kushika maagizo. Sababu gani? Mnifuate kidogo hapo. Mnaweza enda kusherehe, balibalika msherehe. Muko kila aina ya chakula na kila aina ya kinywaji. Fasi kunaendelea ni kufika pale ulikamati. Fasi za heshima za mbele. Sasa unafika wewe, unaweza kamata maji au unakamata jus. Kwenye kuko vileo vya bei kalikali. Amena. Ile tu yenye unafanya inaleta utofauti kati yako na wale wako maile sana. Bwana saidie. Yobe kina batabiria tuko na huyu mtu mehaiko wa nivo yetu. Haiko mklase yetu. Haleluya. Haleluya. Unaweza safari. Fasi kwenye utafika wenzako wanaanguka mazambi za uzinifu. Kenye kitakutofautisha na wale watu, wewe utajilinda ile na watangazia wengine kama huyu tuko tunatembea naye mihaiko wetu. Kwanza unaweza shangala wanaanza kuambia hautatufataka tena. Na unasema basi mimi nawafanyia nini bandu? Ukasema hapana hautatufataka. Unani juu ya nini? Banona kama unaanza kubarezone, ulisha bashiba. Nasema huyu haiko wetu asitufate. Haleluya. Makofi mazuri kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama utashikiliza sauti ya Mungu na kushika agano lako na Mungu na kutimiza amri zake, pale utakuwa tunu, utakuwa safi kuliko mataifa mengine. Kwa sababu Mungu anasema na wale wote ni bangu, lakini kenye kitabatofautisha niye msikie, mshike na mtimize. Haleluya. Haleluya. Ile njoo itakutofautisha na wapagani. Katika somo letu tuliona muko karibu agano mbili kubwa ndani ya Biblia. Kuko Biblia katika agano la kale muko ile tunaita agano la kale na agano jipya na la milele, njo agano mbili. Lakini katika agano la kale munapatikana karibuni zingine agano. Hii agano la kale nafungwa na agano 7 yenye Mungu anafanya na vizazi mbalimbali. Bwana atusaidie sana. Na mimi nafikiri pale ndio kwenye tutaishia leo. Tutasoma karibuni mishairi 2 tunaishia pale. Katika hili agano hapa kulikuwa agano ambalo Mungu alifanya kwa ajili ya Edeni
iko Mwanzo sura 2 mstari wa 8 mpaka 9. Agano la kufuata ilikuwa ni agano Mungu alifanya na Adamu, sura 3, kitabu cha Mwanzo sura 3:15 na kuruka. Kuko agano la kufuata Mungu alifanya na Noa, Mwanzo 9 mstari wa 8 mpaka 17. Kuko agano lingine ambalo Mungu anafanya na Abrahamu mwenyewe, tulishasema 17 mstari wake wa 8. Ni Mwanzo 17 mstari wake wa 7 mpaka 8. Kuko agano lingine tumepata hapa Mungu alifanya na Palestina, ambayo inapatikana katika Isaya 19:24 mpaka 25. Kuko agano lingine hapa Mungu alifanya na Musa pekee katika kitabu ya Kutoka, tulishaisema ni kitabu ya Kutoka 19 mstari wa 5 na ule wa 6, unaruka 24 7 mpaka 8. Kuko agano lingine hapa Mungu alifanya na Daudi, iko Samueli wa pili 7:12 mpaka 16. Lakini katika haya yote tuseme tu juu ya hii maneno mawili. Tuseme basi juu ya Daudi, agano la Daudi ambalo linapatikana katika kitabu cha Samueli wa pili sura 7 mstari wa 12 hadi 16. Mungu anasema juu ya Daudi, analapa, anasema hakika ufalme wala kiti ya ufalme haitatoka katika nyumba ya nani? Ya Daudi. Bwana tusaidie sana. Sasa hapa kunatokea kitu gani? Daudi alijitahidi sana kutembea na Mungu. Kitu kimemsaidia Daudi kutembea na Mungu, alikuwa anatia retroviseur. Anaangalia kwenye anatokea na kwenye anafika. Anaona ni mkono wa nani? Wa Mungu. Anaangalia vile Sauli alimuwinda milimani na mabondeni, hakukufa, ni mkono wa nani? Wa Mungu. Anaangalia vile Goliati anainuka na taifa la Goliati lote kusudi bamwangamize, Mungu anamulinda. Ni mambo mengi Mungu amempitisha Daudi. Sasa Daudi kama vile mwanadamu alikuwa anakosea Mungu, lakini alikuwa na moyo wa kujuta. Ile ikamsaidia kujua kwenye Mungu amemtosha na kwenye Mungu amemfikisha. Kisha Daudi kulikia mtoto wake ambaye anaitwa nani? Sulemani. Huyu Sulemani wakati anaingia kukiti, wakati anatoa sadaka kwa Mungu na naomba Mungu, Mungu akampa kitu kinaitwa nini? Hekima. Hii hekima ilikuwa baraka kwa Sulemani na kwa taifa lote nzima. Lakini pia unapoje kama baraka zako na ndio jaribu yako. Amena, kuinuliwa kwako na ndio mko nini? Jaribu. Heshima zako ndio mko nini? Jaribu. Bwana tusaidie sana. Sulemani huyu wakati Mungu amemuinua na kumupa kibali, Biblia inasema kule Misri kulitokea malikia moya, ule malikia wa Ethiopia anakuja kwa nyumba ya Sulemani na akaona kama basi ajitoka Sulemani kulingana na utukufu ilikuwa ndani ya Sulemani na heshima yake. Sulemani anazala na huyu mama mtoto, lakini kulingana na sheria ya Israeli Mungu alisema kama asioe mataifa na mtoto wa mataifa hawezi kurithi. Bwana atusaidie sana. Alafu Sulemani alijikuta iko anaenda kwa kuinamia nani? Nyungu ya wapi? Ya Ethiopia. Sasa vile tulianza kusoma, Mungu anasema basi wewe mataifa juu mataifa itabaongoza mu makosa. Banamuke batashawishi, batashanje mafikara za batoto ya ahadi, bajikute balishacha Mungu na bako banaabudu miungu. Bwana tusaidie sana. Kutoka huyu Sulemani kulikia mtu mwingine anaitwa nani? Boazi. Na pale ndio kwenye vitu viliharibikia. Kwa sababu gani? Pale ndio kwenye nabii anakuya anachana munguo yake sehemu 12, anasema basi kwa ajili ya Daudi. Unabakiana na ngapi? 2. Na zingine 10 zinaenda wapi? Zinaenda upande mwingine. Ile ilisababishwa na nini? Kutoshika agano. Bwana tusaidie sana. Ndio maana tunasema kama Mungu akifanya agano na wewe, unakatala kushika lile agano, Mungu atajilipia kisasi kwako. Bwana atusaidie kanisa. Amen. Hii maneno labda unaweza kuisikia, sio kama uko naisikia mkiwango gani, lakini ninakuambia hivi. Mungu akifanya agano na wewe, anafanya mapatano na wewe, ni kusema kuko kazi utafanya. Sababu tangizi agano zote tunasema kule kumwanzo
na mpaka kwa Agano Jipya, na Mungu yuko anatafuta nani anaweza kutimiza mapenzi yake. Ni kusema Mungu yuko anatafuta mtu mwenye atatumika na yeye, mtu mwenye atatembea kulingana na mapenzi ya Mungu, mtu mwenye atakuwa na moyo ya kumrudishia Mungu utukufu, mtu mwenye atakuwa na moyo ya kumheshimisha Mungu mahali pote kwenye atakuwa, mtu mwenye atakuwa na moyo ya kutangaza ufalme wa Mungu kwa mataifa yote. Shalom. Njoo mtu yuko anatafuta huyu. Kule kote kunasikia tulianza, utasikia Adamu akashindwa. Ukasikia Nuhu naye alishindwa, alilaani kizazi. Utasikia Abrahamu naye watoto yake wanatoka kule Misri bako wanaenda Kanaani, njiani vitu vikashindikana. Bwana asaidie sana. Na wenye waliingia Kanaani walifikia mnivo ya kujichanganya changanya wao wenyewe. Na ndio vile agano zinaendelea tititi mpaka kwa Agano Jipya linaitwa na agano la milele, sababu hakuna lingine, lile ndio la mwisho. Amen. Bwana asaidie sana. Ni kusema nini? Mpendwa, labda Mungu alikuita umtumikie, unavikamata vya kawaida. Mungu amekuchagua kusudi akufanye chombo chake cha sifa, utangaze heshima za Mungu, utangaze ufalme wa Mungu kwa watu wote, kwa njia zote, kwa akili, kwa nguvu na kwa moyo. Lakini hauna utayari, na mara kwa mara Mungu anapokuona anajutia. Lakini wakati tuko tunachunguza Biblia mzuri, unaweza kupoteza ile neema, na kama unaipoteza ndio umepoteza ufalme, sababu ile ndio talanta tutafanyaka kwa rapport siku tunakuwa mbele za Mungu. Mungu atakwambia, mwanangu, nilikuita uwe muombaji, uliombea watu, uliombea nchi, uliombea mahitaji, uliomba namna gani? Mungu atakwambia, mwanangu, nilikuita uwe mwinjilisti, utangaze injili kwa watu wote, uliwahubiri namna gani? Mungu atakuita, atakwambia, nilikupatia pesa kusudi zilishe wajane na mayatima na maendeleo ya kanisa, ulizitumikisha namna gani? Mungu atakuwa na maswali atakuuliza, na wewe utaleta rapport. Tusimame tuombe. Simame tuombe Mungu.